हेलो, नमस्ते, टशी दिले। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मैंने अभी तक कुछ वीडियोस बनाई है, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, ताकि मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरे बारे में थोड़ा बहुत कुछ मालूम चल सके। तो एक्चुअली अभी आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा हाफ रही हूँ बिकॉज़ मैं अभी चल रही हूँ। मैं अभी खेत की तरफ जा रही हूँ खाना लेके, और ऑब्वियसली खेत में काम भी रहेगा। तो आई थॉट ये वीडियो मैं इस वक्त बनाऊँ क्योंकि इस वक्त थोड़ा मूड फ्रेश भी है। अदरवाइज़ थोड़ी देर बाद तो एनर्जी पूरी लो हो जाएगी और वीडियो बनाने की हिम्मत भी नहीं रहेगी। तो ओके, ये जी यूट्यूब नहीं गाँव सा nhầm được gì this intro share chiếu sầm sầm ra chưa ta xiu nga mang bo nde la me yo hine nge ji basic and nge ko la basic yo nge ko la basic kurang so ha ko and yo I think it is share chiếu sầm mi khashi nga la khazi YouTube na la question thi shwa kurang gya me pheba me anchi ki da nga la ke je the jo kurang mixing belai ja अनि होदिन सो जी लेन बिंगा थरिंग गया या nga gya me pheba me mix me khari me hodi ga jangi tharing di intro dina lai ani yam do thanda nga thanda resting point tikla li ra hondil nge tis intro share chigolo khailan thanda ana gomba ge du post thang chi du shinga do ya thanda ham pala la khala khine ani pal shingal laga bi yore laga chira di next al thangshu khala di ki ani as de shamu da scarf do shu tum do da di fashion martalo di kharlana necessity basic requirement da de ga jing ima la hol ga jing ima ye harsh yor ya nima ya doctor da bebel honlana nima ya skin yu chik chur ya shna ani ngen go sham do yang yor do nga din ya che din next oi chine sham do di thola mangbo mado esho do shamu pak sikhe shangi ani nyam do scarf khe she ani mask ki de lagba ni zuma chi ge che do di khe che ya pudung di diga sring bo mi da midin जो इधर वेजिटेशन स्टार्ट छिजर दा midin जो खरबर तब तिस तो रख रहा हूं। तो यहाँ पे खेती स्टार्ट हो गई है। आई थिंक उस कॉर्नर में दाल है, ये दाल लगाई है किसी ने, और ये है गोभी के खेत, और लगभग मेजॉरिटी यहाँ पे गोभी के ही खेत मिलेंगे आपको। गोभी यहाँ पे उगती है, दाल वगैरह ये तो अपने खाने के लिए, आलू उगते हैं यहाँ पे। और ये है हमारा गांव, ठोलोंग गांव। दिंगा चिटों से ब्रदा ठोलोंग and pachu side la bi khamba shes jordan ma thong marondi this chik zoom ding yo tangura and dir ta thongsep side chikla ani side chikla shinga and yor nyem ta denzore shinga hinya ta dir the nearby shinga dir nang ne wa hinya thanda nga shinga tharang shujil do de ta dir lamgar shinga chedo ayu hoya ani resting point dilalle ne ani ti sinrote orange। तो मेरा नाम दीपिका है एंड मैं मनाली की रहने वाली थी, बट मैंने अभी शादी ठोलोंग में की है। तो मनाली में मेरा मायका है और ठोलोंग में मेरा ससुराल है। हो या अनि ngeming दीपिका ही अनि nga thanda ठोलोंग नना लाहौल गजी विलेज चुंजी जी गजमिंग रियो देलिंग छांसा गेम बा हिया बेसिकली ngi केयुल दी मनाली नहीं बा ta changsa getse na ta din extra tholong la go ishara ani
अब मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप इंडियन हो या आप टिबेटन हो या आप मिक्स्ड हो, हमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी मैं इंडियन हूँ एंड मेरे पेरेंट्स भी इंडियन है, बट मुझे थोड़ा सा अच्छा मौका मिला कि मैं टिबेटन स्कूल में पढ़ सकी मेरे पेरेंट्स के बदौलत। तो टिबेटन स्कूल में पढ़ने के वजह से मैं टिबेटन में बात कर पाती हूँ और टिबेटन में पढ़ भी पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं टिबेटन नहीं हूँ। तो ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। ग्यारह फिबा में मिक्स या में ni ama pala ni ja gyai ya ani nga phiba lobjon che ko ka pyak boras ya nga ra so de chimbo sam giddi phiba lobjon che ko ka rane an shine nga tanda phege khala horta shu kheba ande da mera suitable resh nga ra ke je shidu samya e phiba lobja thangshu ni manali lapta ya STS lapta lajur jananga bod hondi lobjon chiya Samboda Tibetan School Manali and the next nge Bundar lobjon chi STHS Bundar hondi Bundar kajilabta diya chuzu thukpa ne chuwa bod phal lobjon chimba hini tuzu khashis ki next nganzo thunsa next lo khashi next ya phagela training center suesa training center suesa next ta ha masjid handa planning shimba do de sir modil nga update me training center da me sir phagela ani jinda chuwa next jinda chukchi chungi dingegi masuril chimba masuri CST masuri ya phagela nga khoga bras lobjon cheja ani phal lobjon chi and the next nge gya college GDC kullu gya college kullu la do ya pagel lobjon chi losum and the next nge shu ande chime ngara laga start chim Manali liya da nga thusa thas base chimba further nge study che nga doba do meser thidu and da nga thuks na la thas chume gyo bela type do dene adines nge la chik start chi ondi bi amara itses ya ta nal khadu de la cha ani Manali la travel company chigur Bharat Booking Holidays ondi lange lo sum shis to jila chi sir and the next lockdown gi ngi nge changsa gi ra and lockdown gi next station changsa next khawa dwe or ramasa sa jig labi do me ani lo thangbo di lockdown chesa lo thangbo di ji and winter time le how ya winter la lockdown this break chasa lockdown di close chane almost normal chas gangza ta normal chagi re samskata cheswa hine thalo yang gon rangja reshti gangza ani honde doj resh thandanga la holaye ani shinga doj na lega chere ta de la shimba yo mate del shinga rang gas lega yor thandanga zui ban full gobi tabyo nyam do dal tis tabyo sar rajma ani iceberg salad dia iceberg tabyo nganzui nyam do matar tabyo tinzu tabdu sama ngame ni momo thonsa khaji tidu Manali doimba ban full gobi tabdu sama degara yunga ani hoya ta sabji tabgyo dinzul mi de thenang yete orya dinzul thenang mate ne sabji gangza thola dura ta hoya ta thanda khala khin do de ama palala ta khala dikhi ani the next single last ta chira ani hoya khuron so nge ko la ta basic doji ha khoi gire samgi dura shiba shu ande nge ko la me nga ande doji ye ta ngop to ya hine del la mongbo na ta ngop to thabe mara ya तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।